Kgabo ya molelo e weneng ya tsosa baeng ba Mmabatho Palms masa go ka boloka matshelo a bona. Round about 1:30, I felt there was more heat, and when I actually removed the blanket on my head, I could see some light, too much light, and there was smoke all over, and I ran out and I started shouting, "Fire, guys, get out, fire, there's fire." I ran the passage and then I ran out. We could not be guided by anyone. There was no security in place. There was no one giving direction. We didn't know where the assembly point would be. It was just a mess. Badiri ba tshwengwa ke ditshenyegelo. Re tla re go sha go le phakela wa itse ke ra go ka botlhoko tota ka gore go le di-COVID re sa thogele. Dikago tsa rona mo Mahikeng di a hela ke melelo le do go thubiwa yalo. Tonakgolo e Magorogo Masha ya Northwest Bushimape o ka ile fa seno e le tshenyegelo e kgolo mo industry ya tsa bojanala. This is a very unfortunate happening. This is a flagship for our province, this hotel. It plays a very critical role in terms of tourism. This hotel has been here for many years. Gare bookelo jwa Christiana le bona bone jwa la kailwa ke molelo mme ga go dikgobalo dipe tse di begilweng ga jana. Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mmabatho Palms Mahikeng.